Muri aho bantu bacu mwese muriteguye se? Uyu ni umwanya wo gutebya, gutangaza no gusobanura politiki mu buryo butangaje. Niba ushaka kumenya ibibera mu bihugu byacu, ukamenya ibanga riri inyuma y'ibisohoka mu binyamakuru, ndetse no kwirebera uko politiki zishobora gukinwa nk'amakinamico, aka kanya ni akawe. Twitegure gusetsa, kwibaza no gucukumbura inkuru zitangaje. Fata agacyayi kawe, witegure, maze wicare mu mwanya wawe, maze dutangire turebe akantu ku kandi, ingingo ku zindi, amacenga ya politiki agiye yishe inyuma y'ibintu, ndetse n'ibyo tugenda tubona bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru. Tugiye kurebera hamwe ukuri ni ukuhe, ibinyoma ni ibihe, cyangwa se twe duhagaze ku ruhe ruhande. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bihano bishya Amerika yafatiye u Rwanda, ndetse n'itegeko Amerika yasinye ryo gushyigikira Kongo mu bikorwa byose igomba gukora muri igihugu cyayo, mu buryo yita kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Kuri uyu munsi rero nk'uko bigenda bivugwa mu binyamakuru bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zasinye itegeko rishyigikira Kongo mu bikorwa byose ikora, ryita ko ari ibyo kurinda umutekano, ndetse akaba ari ibikorwa aho ugenda ureba uba usa nk'aho bigamije mu kurwanya umutwe wa M23, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko uwo mutwe wa M23 ari umutwe ufashwa na Leta y'u Rwanda, aho Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ibihakana ivuga ko idafasha uwo mutwe, ahubwo ko icyo ikora ari ukwirinda ibyateza akaga igihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nk'uko byagiye bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye, uyu munsi zasinye itegeko ry'uko rigomba gushyigikira Kongo mu buryo bwose bushoboka mu bikorwa byose, kugira ngo Kongo nayo babashe kubenefitinga cyangwa se kubona ibirombe by'amabuye y'agaciro, kuko Kongo yari yavuze yuko ishoboka ko izegurira Amerika ibirombe byose biri muri Kongo, hanyuma Amerika nayo ikayibufasha bwose bushoboka mu kwirinda umutekano, aho mu guhashya umutwe wa M23 wakomeje kwigarura ibice byinshi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo, ndetse no guhashya indi mitwe yitwaje intwaro igenda ihungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse n'abandi batavuga rumwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ibihano bishya ku Rwanda kubera uruhare bivuga ko rufite mu gushyigikira umutwe wa M23 urwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikizwi nka RDC cyangwa se DRC. Ibihano byafashwe birimo gufatira James Kabarebe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije ushinzwe ubumwe bw'ibihugu bya Afurika, ndetse na Lawrence Kanyuka Kingston, umwe mu bayobozi ba M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Tugiye tugaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zagiye zitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo gufatira ibihano u Rwanda. Tugarutse nko kuri James Kabarebe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko umugabo James Kabarebe nk'umugabo wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ndetse akaba yanaroye Kongo, ko ari umugabo ufite ubunararibonye mu ntambara zibera muri Kongo ndetse no mu ntambara zibera ku isi muri rusange. Akaba ari nawe zimushinja ko ari we uhagarariye inkunga u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF giha M23 no gucunga uburyo amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo acukurwamo n'uburyo anyuzwa mu Rwanda agiye ku isoko mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zishinja James Kabarebe ko ari we uhishe inyuma y'ibi byose, ari we uhishe inyuma y'inkunga RDF itera M23, ndetse no gucukurwa ry'amabuye y'agaciro avanwa muri Kongo ajyanwa gucuruzwa ku isoko mpuzamahanga, yitiriwe ko ari amabuye acukurwa mu Rwanda. Gusa kuri rundi ruhande Leta y'u Rwanda yo cyangwa se Leta ya Kigali nk'uko bakomeza babitangaza hano mu binyamakuru binyuze mu muvugizi wayo Yolande Makoro, bo bavuga ko ibi bihano nta shingiro bifite, ahubwo ari bigamije guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere k'u Rwanda, ndetse no guhungabanya umwuka no gukomeza gushyigikira umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Umuvugizi w'u Rwanda Yolande Makoro avuga ko ibi bihano ntacyo bishingiyeho, ndetse ari byo gusenya amahoro n'ingamba zo kubaka amahoro mu karere arambye. Ibihano byafashwe bije mu gihe umwuka w'ubushyamirane hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda ukomeje gututumba, aho RDC ishinja u Rwanda gushyigikira M23, mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko ari ukwisuganya cyangwa se uburyo bwashyizweho bwo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Aho hano bavuga urugero nk'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho uwo mutwe wahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza na n'ubu uwo mutwe ukaba ugiteje impagarara muri icyo gihugu, aho ugenda wica abaturage, ndetse ukaba ugambiriye no kuzakuraho ubutegetsi bwa Kigali cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko bagenda babyigamba cyangwa se nk'izo ngamba zawo. Gusa uyu mutwe wagiye ushegeshwa cyane cyane n'ibitero bya M23, ndetse aho bamwe mu bayobozi bayo bakuru bagiye bafatwa nk'uko mwajya mubibona mu bitangazamakuru binyuranye mu minsi yashize. Ndetse kuri uyu munsi Amerika ikaba yakomeje gusaba u Rwanda ko rwakura ingabo zarwo byitwa ko ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba basaba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo gutaha, kugira ngo Kongo irusheho kuba yakicungira amahoro nk'uko bigiye bitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abasesengura ndetse no mu binyamakuru bakomeza bavuga ko atari impuhwe Amerika ifitiye Kongo cyangwa se ubundi bufasha, ahubwo ari uko Tshisekedi yemereye Amerika yuko nimufasha gukemura ikibazo cy'u Rwanda, Tshisekedi azaha Amerika uburenganzira bwo gukontorora ibirombe byose
bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariyo icukura amabuye y'agaciro nka zahabu na coltan ndetse n'andi mabuye atandukanye agenda yifashishwa mu ikoranabuhanga ry'ikigihe, za tin, za lithium ndetse n'andi mabuye agenda akoreshwa cyane cyane, aho Tshisekedi yari yavuze ko agiye guha Amerika ibirombe byose bya Kongo, akaba ariyo ibikontorora kugira ngo Amerika nayo imuhe inkunga y'umutekano. Ni muri ubwo buryo rero perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yegereye Donald Trump, akaba yamusaba ubwo bufasha, ndetse Donald Trump biravuga ko ashobora kuba yabimwemereye, ndetse akaba ari itangazo Amerika yasinye ryo gukomeza gukaza ibihano yagiye ifatira u Rwanda ndetse n'abayobozi ba M23 harimo Lawrence Kanyuka ndetse na James Kabarebe, aho ibashinja gukomeza guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu mutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ryashyizweho n'ingabo ryitwa Alliance Fleuve Congo riharanira ubumwe bw'abanyekongo nk'uko bo babyita. Hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kubihakana ivuga ko uwo mutwe nta kindi ugamije ari ugucukura amabuye y'agaciro ndetse no gutera guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko Felix Tshisekedi akomeza kugenda abitangaza, aho anavuga ko u Rwanda arirwo rushyigikira uwo mutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se kubera inyungu babifitemo bitewe n'uko bacukura amabuye y'agaciro. Ibi ngibi rero bikomeza kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, aho Perezida Tshisekedi ku munsi w'ejo yari agiye guhura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho bagiye baganira ku bintu bitandukanye bigenda bigarura amahoro n'umutuzo muri aka karere k'u Rwanda ruherereyemo, ndetse ku ruhande rw'u Rwanda bo bakaba bifuza ko iki kibazo cya Kongo cyakomeza kuba icy'abanyekongo, akaba aribo bakikemurira batarinze kujya kwiyambaza amahanga ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane, kuko perezida w'u Rwanda uko agenda abitangaza agenda avuga ko Abanyafurika aribo bagomba kwikemura ibibazo byabo nk'Abanyafurika, badakwiye kujya gusakuza hirya no hino mu mahanga bagenda biyambaza ibindi bihugu, nabyo kuko cyane ko ibyo bihugu bindi nabyo biba bifitemo izindi ngufu cyangwa se izindi mbaraga cyangwa se izindi nyungu bagiye babashakaho. Bavuga ko Abanyafurika bakwiye kwikemura ibibazo byabo nk'Abanyafurika, bakamenya kwifatira imyanzuro igenda ibagarura amahoro n'umutekano ndetse no kwiteza imbere. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro cyari gifite ubusesenguzi bwo kurebera hamwe ibihano Amerika yagiye ifatira u Rwanda ndetse n'icyo yagiye itangaza ku itangazo ryashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kurebera hamwe uko amakuru agenda avugwa mu karere n'ibindi busesenguzi bigiye biri mu binyamakuru. Nkubitse rero nimba utarabana natwe ukaba utariyunga ku muryango mugari wo gukurikirana YouTube channel yacu, nakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye, ndetse no gukurikira inkuru zacu no kuduha ibitekerezo by'ibyo twagiye dukora ndetse no kuduha ubwunganizi. Reka mbashimire rero, murabe neza abana b'u Rwanda, mwirinde ibibazo nk'abinda umucanga mu birahure by'amaso. Ngendagiye ariko nzagaruka nk'umuyaga w'i Kigali.